Martin Fulare. Cosa más? डेफिनेटली एक लोकांमध्ये जे फ्लुकान थोडेशे बीजेपीचे मनीस नावेली जिखलोले फ्लुकान जिखलोले आज म्हाका दिसता लोकांनी एक निर्णय घेतलेलो आसा आणि आज बाब डेनी जिखलेलो आसा जायते देवाचे मनीस येवन थिंगा बसलोले लोकां चेंज करपाक बसलोले मुखेलमंत्री आयलो दिगंबर बाब आयलो जायते आयले पूण म्हाका दिसता देवाक जाय तशें जालें बाब डेनी जिखलो आनी हेज मुखार म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघात काँग्रेस पक्ष इज व्हेरी स्ट्रॉंग आणि हेज मुखार आमकां खात्री आहा की ज्या पद्दतीन एकठांय जावन आमचे डिफरन्सीस सोडून कित्याक ह्या मतदारसंघात जायते डिफरन्सीस जालेले आनीक म्हाका खात्री आहा की बाब शिप्रू हेमी एक बरो प्रयत्न केलेलो आहा आय कॉंग्रॅच्युलेट बाब डेनी आनीक बाब शिप्रू बाब मायकल हिंगा ऑल ऑफ यॉल फॉर द पॉल हेमी नावेलीचो रेस्पेद राखलो रेस्पेद जो फ्लुकान जिखलोलो हेज मुखार म्हाका दिसता गुली भाशे उडयतले काँग्रेस पार्टीचा on the verge of winning Girdooli now. It looks like so. No, see, in Girdolim specifically, the chief minister came 4 times. Chai pe charcha with Bahuji. Chai pe charcha over samosa. आणि हांवें मुखेलमंत्री सांगलेलें तूं चाय पे चर्चा करता आसतना जेन्ना कुंकोळे मतदारसंघात येता तेन्ना तो इंडस्ट्री वासूय येता तो सोडून तो बाळ्ळी येयलो बाळ्ळी 3-4 मिटींग घेतल्यो कोट्यांनी रुपया मोडले बट आय एम कॉन्फिडंट विथ द पीपल आफ्टर 15 लॉंग इयर्स दिस इज अ हिस्टॉरिक विन फॉर मी इट इज अबाउट माय एफर्ट्स अँड आय एम कॉन्फिडंट जे दुसरे पक्ष ह्या पक्षांक जे म्हाका दिसता दिल्लीचे शर्मान वर्मान रिजेक्ट केलेले आहाय ते पक्ष येवन थिंगा फॉल्स प्रोपगेंडा करताले डिव्हिजन करपाक स्प्लिट करपाक विदिन द पार्टी बट आय थँक द पीपल ऑफ गिरदोलीम द पीपल ऑफ चांदोर द पीपल ऑफ पारोडा I have even won in Barli, even in booths in Barli with huge majority. So this shows that the people are with me and I am confident and thankful to the leadership for giving me a chance. And म्हाका खात्री आहा की हेज मुखार आमी सगळे एकठांय सारखे जाले एकठांय ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटाय ते खूब गरजेचे आनी हेज मुखार हें जातलें लोकांक अपेक्षा आहा दिस इज दी only way to win Goa is that we unite and grand opposition alliance as मुखार जावपाक जाय आमचे मध्ये डिफरन्सीस कॉम्प्रोमाइज जावपाक जाय आणि मेन म्हणटे जे इंटरनल आणि एक्सटर्नल फॅक्टर आहे जे या बीजेपी बरोबर आहे हांकां आयडेंटिफाय करून आमी पयस करपाक ना ते पार्टी प्रेसिडेंट तुका उलयतलो मुगेलें जे लक्ष आशिल्लें हांव ऑन द ग्राउंड फिल्डाचेर आहा आमी प्रेस कॉन्फरन्सा बसून ना आमकां थोडेशे पल्स आहा देवान दिलेले रोगतान थोडे गूण आहाय आनी हे म्हाका दिसता खूब हेज मुखार जावं बाब एल्टन डिकॉस्टा आज तेगेलेय सीट आमी जिखलेले आहा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट दे टार्गेटेड एल्टन डिकॉस्टा एंड युरिया लेमाव पर्सनली विथ क्रोर्स ऑफ रुपीज युजिंग पुलिस मशिनरी युजिंग गुंडागिरी but we are capable of winning and we have proved. I congratulate also Bab Vijay Sardesai for his win in Raya and definitely in the future I feel in Goa's interest all of us have to fight this BJP. Salset looks like Congress and Goa's alliance is working much better. No, see, it's not only Salset, Goa-centric if you look, the way people have voted against this government, with the way people have vented their anger for the deaths, for the murders, for the rapes. Last time we were able to win only 4 seats, but I'm confident this time that Delhi will go much higher. आणि हेज मुखार म्हाका दिसता आमी ह्या बीजेपीचे विरुद्ध जरी तर झगडटले जाल्यार क्लियर मेसेज आहा आमी एकवटान रावपाक जाय आनी एकवट जो करपाक सोदना ते बीजेपी बरा आहाय म्हणून हांकांय दिसता आनी हे एलिमेंट आयडेंटिफाय जावपाक जाय कोण करपाक सोदना ते एकवट हे म्हाका दिसता आमकां हे बरे टेस्ट जालेले आसा जिल्हा परिशद इलेक्शनाक आनी मुखार 27 आमी भरपूर मोतांनी there will be a change to this corrupt BJP government. Navelis, definitely Sipuru has been a big player for you. No, definitely. See, with the induction, the day Sipuru contested his first Zilla Parishad election, I was a young boy and I was instrumental in telling him to contest this Zilla Parishad election. I remember right from that day, and the people are with these grassroots leaders. We need to respect the sentiments. I believe that their sentiments are also hurt by certain individuals.
But the Congress party will take corrective action and make sure that these elements who are working against the party, also the action will be taken against them. And overall, how do you see? Now let us see. There are early trends, but definitely the Congress party has got sizable vote. We are sure that our performance will definitely be better, and we will see where and what field. That is the main thing.